الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك هم المقربون. أولئك هم المقربون في جنات النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliray dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Kaya naisab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Ya tudna mo na isab maun pahadarat sing kamu. Tabarang sinabutan sin suara ini. In ganap pangadjian. Amin masih-masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuuda bunga sin pag-iman. Amin di papalupakato taniw in Allah subhanahu wa ta'ala piyabaita katan kanabihan iwan karasulan. Kahinapusan nagbaita nagpatumtum kato taniw. Junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Hindi kita niyo pabutason kakahinang sin bariman usog. Iwan bariman babae. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat panagnaan suratul Waqiah. Di hayat ini piyabaitaan sin Allah Ta'ala ingkatan manusia. Sagawa napi manusia timayma iwan nag-amal sin pabaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, ingkahalan taniw riya dunya, dua kahalan. Kahalan makakuyag, iwan kahalan makasusah. Indo kahalan ini tungod pa mga bariman, ayaw pa sila ri kuyaganin makakuyag da. Sambil bukun makakuyag, maparagbos nila ra kakuyagan. May tayan mga tuan, sabab kalna iagad nila in bautan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala piyagtaatan nila in baita parman sin Allah ta'ala iwan sin naraak kahinapusan nabi iwan rasul. Nabi manhad ting kahalan nila indua para kala jumatukan nila pamarayaw karuah. Inna amrahu kullahu khair. Ingkatan pakarajaan nila asibi dakula. Wala nila tiang kisan, wala nila tiay kuraning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala di magbus pamarayaw karuah. Mga anak po, di hayat ini masilang na. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ija waqa'atil waqi'ah. Hipatumtum kato taniyo ngansing kiamat. Ismun min asma'il qiyamah al-waqi'ah.
ing kiamat kahalubiluhan. Di mabaya in Allah Ta'ala magkahalubiluhan inipon niya. Kagawa mabaya kita niyo ibandi apabila manusia manay kurina sing kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagpatumtum kanila sin in Allah Ta'ala siyara in Tuhan singkatan alam. Dumatunging kiamat. In biyayta sin Allah Ta'ala ija waqa'atil waqi'ah. Apabila rumatunging kiamat yan, aun jumatu hatiap-tiap manusia, in jumatu hatiap-tiap manusia, dumatung na kanila ing kabuka. Tumagawa mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, hindi damuka, amura im mga sila bariman. May ta'muka imbukun bariman, sabab simputingan sila. Sabab sin nagkupur sila. Sabab sin nagtakabur sila, liannahum yarawnaha ra'yal ain. Pagkahakaran nila na, sabab kita na sindwa mata nila. Imbar iman, misan wala kita sindwa mata nila, nagmanyatakan. Pagkakahakaran nila, in gaib. In gaib, way na piya ingat sintuhan kay mo, sa hipaparat saya sadya, suku sintuhan mo, hipaparat saya sadya, piarat saya simbar iman usugi wambar iman babae. Dahil nga sabab yan, bang dumatunging kiamat ini, dahil tak dumatung da, in sila halawang pamalihala sinallahu subhanahu wa ta'ala. Laysa liwak atiha kajiba, di nalaong makapamuting tabiyaw ni mga putingan sabab nagmanyatakan na. Dahil nga sabab yan mga anak po, pakusugon na to in pamarat sayatan yung sinadlaw susungon. Iwan, kuan si manusia pag-anaran niya, tangkisan niya yung pagputing, tangkisan niya yung pagkupur, tangkisan niya yung kataan, mangi biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unuin jumato yan, hafizatun rafi'ah. Magsimpa ki manusia, apabila rumatung ing kiamat yan, intao putingan, intao nagkukupur, intao nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, ila aspala safilin. Harap nila na pabulian sina pinal ka jahannam. Adapun mga sila, bariman usug, iban bariman babae, rafi'ah. Ang katun sinallahu ta'ala in martabat nila, in darajat nila. Maita, wala sila ng lamud-lamud. Hapag kupur, iban pagdaruha ka, iban pagputing, hababaw singgumi, hantara si manusia, iban si manusia, aula-aula, pagputing, iban pagkupur, hantara sinipun, iban tagipun. In mga sila putingan, hafizah, hirusdos na in kamaruan nila. In bariman rafi'ah, ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ila a'la illiyin, pa sa taas-taas darajat, bukun darajat, yang katsintao, hantara niya sa
hantara na indarajat yan, hantara na sinipon iwan tagipon. Misan sadya inahantara sintao iwan sintao. Magparakala da kulain tao. Hat sadya siya nakapas mga exam yun. Hat sadya siya mapromote ang bukbuhin. Kung kita nilong na pa-restauran, magkaon. Sa baong kaya kuyakan ko. In mga bar-iman bang maabot, in kiamat yan, rafi'atun indallah. Mataas indarajat nila fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, amo yan ninyo matuha manusia. Ija rujjatil ardu rajja. In kiamat yan, apabila rumatong majugjuging gumi. Unim beta majugjuging gumi, maglinog. Wayra inu-inusin tao silinog. Ija rujjatil ardu rajja. Maglinog. Lumabad biya taguri. Majugjuging gumi. Nabang majugjug na yung gumi, maguno ni manusia. Gumirahan bukol ha, bukon sa plag. Amo yan, yung pagbuka-buka. Imbari mandi damuka, nagsadya sila sa sakatan. Nagsadya sila luto. Saan yung mga anak ka po? Lumabading gumi, majugjuging gumi. Saan yung yan? Ija rujjatil ardu rajja. Bukon lumabad makaming sanda. Bukon mabustak makaming sanda. Uno yan. Wabussatil jibalu bassa. Ing kabudburan. Mabustak, mawiya tapong. Ba't bang biyasa si manusia, piyagkakaran nila yung ayat ini? Doom adlaw kimukup-kupin atay nila ti mataalok patuhan. Doom adlaw sutsi ing kabtangan nila tudyo patuhan. Doom adlaw magpalano sila, sinjantong nila, sinjasad nila, sabab aun janji sin Allahu Ta'ala, puas singgumi ini, puas sindunya ini, aun paghulaan hadlaw ka na kana. Naka po, tagna na najugjuging gumi. Ilakaw man sadya. Nabiya din nawang yan majugjug na kataan. Mahinang nasisiyo imano siya. Mahinang nabiya talungkop imano siya. Ing kabudburan mustak. Mawiya in batu, mawiya in lupa tapong. Fakanat haba'am mumbasya. Saan yung mga tuwan? Mawiya bagunbun. Ing guming kabudburan. Ing kabatu-batuhan. Makabuha ba yan? Oo, makabuha. Sa tungod pabariman di sila muka sabab pakaradyaan sintuhan. Dahil nga sabab yan mga anak ka po. Ayaw kita niumutas dahil nga hinang si mga bariman. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Pagtaatan natin Allah subhanahu wa ta'ala wiya sim pagtaat nila. Mag-ibadat kita niyo pa Allah ta'ala wiya sim pag-ibadat nila may takugdan. Insyabot gumi mabihad to. Insyabot kabudburan mabihad to. Uno yad to, pamuka ka to sintuhan, bukon. Ulong ka to taniyo sin Allah ta'ala. Pahatihon kita niyo, kalasahan na naghinang marayaw,
kaastulan niya inaginang simangi. Nalilingon na to nembaran na to. Sa ay ikaw magliling habaran mo, ingahid mo pikilan mo, ingahid mo akal mo. Sa kawa magliling kaw habaran mo, ingahid mo, ihdinas siratal mustaqim. Amuyad to mga tuan. Uno pembaita sinallahu ta'ala hamasayan, wa kuntum ajwajan salasa. Bang dumatong na yung kiamat, mabiyad to na yung gumi, yung kabudburan. Maaon na yung manusia tutumpukan. Yung tumpukan si manusia, tuna. Ang pahambuok dahil kari asali. Imbar iman, wala miutas dahil hambuok kari asali. Wala sila lima mud hanad tungga kali sagawa doon da sila hakari asali. Uning kari asali, ummatan wahida. Wa ana rabbukum fattakun. Wa ana rabbukum fa'budun. In kamu yan tumpukan hambukda. In tumpukan hambuok kugdan in pagtagipon nila patuhan. In tumpukan hambuok kimugdan in pagmabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wa kuntum ajwajan salasa. Bang maabot na imbihan dagbus, matumpuki manusia patutumpukan. Tengogin niyo mga tuwa maunin tutumpukan ini. Sinpani fil jannah. Wasin pun pinar. Intutumpukan ini. Inamuk tumpukan makapaampinal ka jahannam. Waliyadzubillah. Inhambuk tumpukan. Indua tumpukan. Hatu harap nila pasulga. Hindasiyo sila yan mga tuan. Ashabul maimanah. Amunaim mga tao, ashabul maimanah. Amunaim mga tao, nagtaat patuhan, nagibadat patuhan, wala nila hilayan, wala nila hinayan, wala nila giyanapan, wala nila ra, liamuran sing kabayaan nila, ing kabayaan sin Tuhan. Innahumus suada. In sila yan, taumarayaw rihadunya, patuhan nila, iwan papagkahin nila. Mukarramuna fi jannatin na'im. Honorable sila hadlaw susungon patuhan. Pasulga. Sila ini mga tao, candidate pasulga, candidate sintuhan, bukun candidate sintaong. Maita, ashabul maimana. Iagad nila ing kabayahan sintuhan. Untong ing katanhinang nila, untong ing suara nila, untong ing pangatod nila, untong ing pangdungog nila, untong ing katanhibal sing kabuhi nila, maita. Ala siratin mustaqim. Wala sila minig haran mabuntun. Bang magduhal na sin sulat, in makatayma kanila 5 patuo. Yatin tumpukan, panagnaan, harap pasulkay na dito. Wa ashabul mas'amah. Ma ashabul mas'amah. Ini karwa tumpukan, harap panalka. Maita sila yan makaparap panalka. Ashabus shimal.
bang magduhal na sinsulat nila in makatabuk lawa. May tadi tabukon sintuo, sabab di matabuk sintuo, lawain tagsuko. Hinda siyo sila yan, as-saka'u wad-dimar. Sarun nas, sila nanin tao mangi, sila nanin tao hiluhala, sila naning katan kahalan, miyagad ha kahalan, wala miyagad ha tulan. Taniyo mga tuan? Na. Uno pembeta sin Allah Ta'ala, hinda siyo sila pa yan, intumpukan ni katong. As-sabikun, as-sabikun. Indua tumpukan harap pasulga, ashabul maymana. Pasulga. Marayaw sila. Adapun ini karway ni as-sabikun, as-sabikun. A'la daraja. Mataasin darajat sin ashabul yamin. Sarawa in sa taas-taas darajat. Amuna as-sabikun, as-sabikun. Unin as-sabikun, as-sabikun. Di magkalit hay ng marayaw. Imbihaon pa masjid pukis. Maghinang marayaw pukis. Haulihan, ampain sila ini. Haunahan, sing sabarang inang marayaw. Bukon haunahan, magliili. Maglamma-lamma, magpahil-pahil. Sarawa, haunahan, mag-uus-us. Uno sila yan, a'la darajat. Sa taas-taas darajat. Humul mukarrabuna inda rabbihim. Fid dunya wal akhirah. Sila na yan yung mga tao mataas in darajat nila riya dunya. Awla-awla na haadlaw akhirat. Fi jannatin naim. Magkasaddapan sila. Adlaw ka na. Sin kasaddapan wala kaya tukbal, wala kaya rihil karayawan diha dunya. Amo na siyabot, mala aynun ra'at, wala ujunun samiat, wala khatara ala kalbi basar. Kung mga anak ka po, ang pamawaya kita ni Ibandi, maawon ilinog dakula. Pagkahagaran na si manusia, imbar iman nagkakahagar. Manjari mga anak ka po, amuyad tin ayat piangadyan na to. Lumaton kita niyo, pakabtangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unang kabtangan nila kato, ihjaru, paghali kamo, sinupat para kala ini. Bukon suway maghali, naglinog na. Nagulan na makusog. Paghali kamo, kung hajaran, aw na tuod kawhan tagupat ka dyan, naghali kaw, nagaayad kaw. Dahing haupat, mangi. Unin upat mangi yan, number 1, ad-dalalu wal jahala. Paghali kaw rayng hakalaungan, iban hakaawam. Maita, bang kaw riagpakan, di kaw mig dayng hakalaungan, iban hakaawam. Pasadul ilm, nalarakim panghati mo pagtuhan. Inlara kamasa na to ini pagtuhan. Di maambatin ilmu sintao. Di maambatin panghati sintao. Sakawa, ad-dalalu, ad-dalalu, wal-jahalu pillah. Di sila maingat magtuhan. Fasadul ilm, nalarak in ilmu pagtuhan.
Hikarua, wal ghadab. Pag hali kau tungod sa taod-taod hali, ay kau magdugal. Sa kalituan, nanakbautot na usog babae. Inna kauna, inna nakbautot da babae. Bihaon usog. Usog ng grabe, pagka nanakbautot, di ka tiw-tiwan. Mga anak ka po, ar-rijalu kawamuna alam ni siya. Inusog. Sila in mamarinta. Bukon ni makna niya yung babae ri tupon. Mataod pa babae maingat din ang usog. Mataod pa sa sumagawa at tulan kabayaan sintuha. Di natunad to manjari pagdiskasan. Na, unoy ngi sin gadab, sin pag-astul may papahalion kita niyo sin Allahu Ta'ala. Al-ghadabu fasadun niyati wal kasad. In pagduwal, malarakin niyat mo. Malarakin pagkailas mo. Bang nagihilas yung mga Muslim masa na ini, kita niyo ni masanyang. Maita, matawad rijiki nila. Aun kaya pamarintahan nila. Aun giunggungan nila, kawas sa malaggo. Wala doon yung pagkaikhlas, wala doon yung pagkaniyat marayaw, inyaon kanila pagdugal. Bang aun pagdugal, naiging pagkasilasa. Bang naiging pagkasilasa, naiging kapital sing kabuhi. Ini katu papaghalian kita niyo. Doom adlaw. Azul. Ay kau tuod mang laog. Ay mo tuod laogin baran mo. Ay mo laogin pagkahimo. Ay mo laogin manusia mahadya na pagkahimo. Ayaw. Mangita yadto. Sabab in zulm. Zulumatun ila yawmil qiyamah. In paglaog, in katan dosa. Bang niya tay na in tao. Uus na in dosa niya. Sarawa in paglaog. Miya makada tao miya tay. Aum pa nakakapi na tao muhi. Miya tay na in tao ng laog. Sa yari pa yung panglaog niya muhi. Az-zulmu zulumatun ila yawmil qiyamah. Bangin tao yan manglalaog. Wala doon kaning kaadilan. Bang wala doon ng kaadilan, kita ani unin papatasin masa na to ini. Ini kaupat mga tuan. Papahaliun kita niyo. Ala amalul batil. Amo na hinang kabatilan. Biya sininang sin Yahudi wan Nasara na uningi sing kinang kabatilan. Adamul haq. Wala doon ng kasabunalan. Magputing na sa dentao. Tawiya, mag-akka na dentao. Yari na kita niyo hamasa. Pagkahakaran na sintaw, intaw putingan tawiya. Intaw rin magpuputing. Di na pagkahakaran sintaw, yung pangatod nila putingan. Waliyadu billah. Nakahinapusan, mga anak ka po. Kabtangan nila pakato. Pabawagbukan nila. Uno yan. Alaqatul abdi birabbi. Parsugpatan hantara sinipon ni bantagipon. Taon. Parsugpatan hantara sinipon ni bantagipon. Taon. Ika-isa. Mustasliman lillah. Bugsuan na yung kabuhi mo ibang kamatay mo patuhan. Bugsuan na yung kabuhi mo. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Surindilan na patuhan. Ay mo surindilan panapso mo. Ay mo surindilan pasahwat mo. Ay mo surindilan pakabayaan mo. Sarawa surindilan na panagpapanjari kaniya. Hikarua.
mustaqiman lillah. Pagpabuntol ka tuod, makadakabayaan si Tuhan. Ini katu mustaljiman lillah. Tutugi ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Uno-uno na injimatu. Naligot na indunya. Naglinog na hababaw singgumi. Uno-uno na injimatu. Tutugi ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Unin agi nila kato, bang nato kaya tutukanin tuyad to, hubbullahi waridwanihi alayna. Lasasin Tuhan, iwan kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Na murah-murahan, patubtubon na mo dito, magunay-unay kita niyo, pakabayaan sin Tuhan. Ayaw kita niyo, magunay-unay, kabayaan na to, lupas. Nakawa, magtibuok kita niyo, magtaayon kita niyo, makad, haparman sin Tuhan, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingan niya, siratal mustaqim, tub-tub na ridto, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha sarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kainin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.